Bu центральный базардын ичинде, Ош шаарында, Мечта бытовой техника дүкөнү. Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар? Бүгүн 20 июнь 2023 жыл. Мен үйгө холодильник, муздаткыч алайын деп келдим. Заодно сиздерге дагы көрсөтүп, балалар менен тааныштырып коеюн чечтим. Сатуучусу. Кандайсың? Жакшы иштериң? Жакшы. Бардык бытовой техникалар бар окшойт да сенде? Ооба, бардыгы бар жакта. Бардыгы бар экен. Утюг, тефаль, соковыжималка, пылесостор, кир машинкалар, автомат машиналар. Баларына бир четинен мына малюткалардан баштайбы. Канча экен? Мыналарыбыз 4000 сомдон. Азыр акция болуп 3,5 сом болуп калды. Мына 4000 сом кылып берет азыр мыналарды. Мына чоңурагыны азыр 4800дөн берет азыр ошолорду. 2 жыл гарантиясы менен буларды. Гарантиясы менен бересиң? Жакшы. Кир машинкаларчы? Автоматтарына брусалар бар. 22000 сомдон берет азыр буларды. 22 000. Канча кило экен? 7 килограмм. Анан мидеялар бар. 25000 сомдон кылып берет азыр. Техномер жаңы келди мыналар, инвектор мотор, свет тандабайт, звук чукпайт, чумбойт булары да. Булар азыр 30 000 сомдон кылып берет азыр. 7 килограмм экен, эме барбы, элжи? Элжи бар. Анан весел турецкий мыналар. Жаңы модель 7 килограмм, 28 000 сомдон булар. Атлант бар, Белоруссияныкы мыналар. 7 килограмм, 33 000 сомдон. Весел биян турецкий 6 килограмм, 25 000 сом. LG бар, 6 килограмм, 29 000 сомдон булар. 29, жакшы. Индезит канча болду? Беко бар. Беко канча? 30 000 сомдон. Индезитчи? Индезит 25 000 сом. Жакшы. Пылесосторчу? Пылесостор 3,5 000 сомдон башталат, уже көтөрүп кетет. 3,5 миңден канчага чейин? 15 000 сомго чейин. 15 000 сомго чейин экен. Соковыжималкалар. Соковыжималка, блендер, полный. Канчадан башталат булар? Булар 1000 сомдон башталат. 1000 сомдон башталат экен. Утюгтарчы? Ütüktörümüz 800 сомдон башталат. Техномер фирманыкы келген жакшылар азыр. 1 жыл гарантиясы менен. Канча сом? Керамика болот 2000 сомдон. Мына роза. 3 расцветкасы бар булардын. Мыналар ба? 2000 дедиң ба? 2000 сом. Бул кир машинка канча экен? Бул автомат авангард фирманыкы, насос менен жаңы келгендер булар. 9000 сомдон. Азыр акция болуп 8,5 000 сом берип атабыз. 8,5 жакшы экен. Пол автомат ба? Пол автомат бар азыр. Эмелер канча болот? Вентилятор 1300 сомдон берип атабыз. Береке фирманыкы. Штур булар. 1300 да. 1300 сомдон 5 жыл гарантиясы менен. Жакшы экен, жакшы. Бияқта газдарыбыз бар. Газдарыңар кандай, газовый плиталар? Мына панельдер бар, мына жакшы 13,5 000 сомдон. Турецкий болот, итиматтар бар. 15,5 000 сом берип атабыз. Синфер, мына таза турецкий мыналар жагы. Кымбатыраак 19 000 сомдон. Итимат бар, Шиваки фирманыкы бар, вообще күчтүү. 16,5 000 сом. 16,5 000 сом. Ооба. Ич полный керамика болот мыналардын. Вентилятор? Вентилятор 3 положение иштеп турат. Жакшы. Мына эмелерчи? Духовкалар. Духовкалар 3000 сомдон башталат, мына Люксер. Люксер, турецкий нургаздары бар. 4000ден, итиматтары бар, 5,5 000 сомдон. Итиматтын вентилятору менен бар. Күчтүүрактары 7,5 000 сом. Шиваки фирманыкы бар, мынасы вообще сонун келди, жаңы келди. Двойной айнек болот. Анан немеси 2 тегиз, бир тоголок болот, ичинде вентилятор бар и плюс грили бар. 3 жыл сервисин гарантиясы менен. Канча сом дедиң? 19 000 сом. 19 000, жакшы. Булар нелер экен? Колонкалар булар. Колонкалар канча экен? 8,5 000 сомдон бар, чоң. 8,5 000 экен колонкалар. Жакшы. Эми муздаткычтарга өтөлү. Мен бирюс холодильник муздаткычын выбрать эттим. 30 000 сомдон булар. 30 000 экен. Ушунун агы бар, Агы бар, сервис свети бар, сервис свети. Канча эмеси? Морозилкасы. Морозилкасы 3 ай болот буларда кана. Көрсөтөсүңбү? Морозилка 3 ай. Ачыла? Асыл жабык болот, морозилка 3 ай. Мен өзүмдүн сиңдим алыптыр да. Базар курганда сиңдим алыптыр.
Magazin 3 rossiyskiy 3 yil garantiyasi bilan servisini. Ova. No. Servisini. Hisense. Bu Hisense firmaniki bu Jangilga modeli bo'ladi bular. Ikki eshikli bo'ladi bular. Bu jag'i morozinnik bo'ladi. Bu jag'i холодильник bo'ladi. Aha, qancha? Bularimiz 70 ming so'mdan. 70 ming so'm. 70 ming so'm. No frost bo'ladi. Na, birusan vысотасы qanchalik? Vысотasi 2 metr bo'ladi. 2 metr. 2 metr. Bu avangard Bu var. avangard firmaniki bu. Kichikroq bo'ladi. Bularda ikki eshikli bo'ladi. Bu yoqda kulleri bor. Suvoy muzlatgichkani. Qancha keyin? Bular o'z 55 ming so'mdan bular. 55 ming bular. No frost. Beko barmi, choq bor? Yo'q, Bekodan yo'q hozir. Aves firmaniki bo'ladi. Avesta. Aves. Yaxshi bular 25 ming so'mdan bular o'zi. Asli magazinga aslimlar bo'ladi. 3. 3 4 magazin. Uje bunalari bor, primerler, Jangilga, O'zbekistonniki 3 ta bular. Bular o'zi 20 ming so'mdan bular o'zi. 20 ming. İçi so'ngroq. Ulan kichkina Aves тоже. Aveslar bor, kichkinaroqlari. Bular 19 ming so'mdan. Bulardan yaxshi so'ngroq. Kichkina 19 ming so'm. Bunasi 17 ming so'mdan. 17 ming. 17 ming. Yaxshi. Qazon naborlar qancha? Antipregarniy. 4 ming so'm. O antipregarniy bo'ldi. 4 ming so'm. 1 2 3 5 4 5 bo'ladi. 5 4 ming so'm ekan so'm. Shivaki de Artel, qancha? Vысоталары qancha shularning? Bular 170 bo'ladi. Artel 25 ming so'mdan bular. Shivakisi bor, 26,5 mingligi bular. Shuna rossiyskiy bilursan kichkintalar bor, 170liklar bor. Bular 28 ming, 27 mingdan boshlanadi. İçi cho'ng bular. Cho'ng ekan. O, morozinnik 3 oy bo'ladi. Bu seri sveti bor. Bulardan bilursan, o'shan seri sveti. Basi dili shunday seradi. Ha, 1000 so'm qimmat turadi. Svetine qarab bor. Svetine qarab 1000 so'm qimmat turadi bular. Размери shunday, biraz büyükmi? 27 ming so'm, 26 ming so'm olib berasiz bularni. Mana birisi cho'ng'idan morozinnik 4 ta bo'ladi. Temno-seri ekan. Temno-seri matvi bo'ladi bular. Matvi-mi? Ho. Qancha buning basi? Bunisi 33 ming bo'ladi. 33 ming ekan. Morozinnik 4 ta cho'ng deganlarga shular bor. Ana indester bor. Voy, mayli, ochilib ko'rsatdim. Indester bor ana, bunda rossiyskiy 30 ming so'm turadi. Zapchastlari tavla Zapchastlari yengil bularning rossiyskiylarning. Morozinnik 3 oy bo'ladi. Qancha dedim? 30 ming so'm. 30 ming ekan. Ana pozis bor. Bunda rossiyskiy Kazanda Yangi firma bu. Jangi emas, eskilar bor bular. Buningkidan. Bular da rossiyskiy kuchlilardan. Morozinnik 3 oy bo'ladi bularda. Yaxshi. Rossiyskiy. Shivaki bor ana. Bular inverter motor bo'ladi, no frost bo'ladi bularda. Basi 40 ming so'm bularda. Bu juda yangi model уже, no frost. Muzda havo bilan ishda свежий qarmab turadi nimalarga. Bularni qanday qilib berasizlar? Наличный или bank orqali ishlaysizmi? Через bank orqali ishlaysizmi? Kompanion bank bilan ishlaysiz. Kompanion bank. Kompanion Qirg'iziston bank. Qancha oyga cheyin beradi? Qancha yilgacha? Boshlab 2 yilgacha beriladi. Beriladi, через kompanion bank. Bardығы бар, komod, mikrovolnovka, televizor. Televizorlar qancha? Televizor. Buna komodlar qancha ekan? Komodlar 2 ming so'mdan bor, turetskiy cho'ngdori bo'ladi. Cho'ngdori 2 ming. Ana bundan rossiyskiy nazar olganda rasvetkasi keldi, bu yoqdan chiqamiz hozir 3,5 ming so'mdan bular. 3,5. Cho'ng. Yaxshi. Televizorlar bor. Televizorlar qancha o'tdir? Yasin qancha Yasin? Bu Yasinning 8,5 mingliklari bular. Yasin qimmatroqdir. Ha, Yasin kichkina qimmatroq qoldi. 5,5 ming so'mdan boshlanadi televizorlar o'zi. Bu yoqda 55 ming so'mgacha bor hozir. Mayli bo'lsin. Qancha razmeri? Bular 75likdir bular. 75 bor. 8 ming Yasinda qancha razmeri? 32 bo'ldi. 32 bor. Samsunglar bor hozir. Qancha? Bular 8,5 ming so'mliklari. 8,5. Голосовое управление bilan полный ishlaydi bular. YouTube голосовое управление Android. Полный Bluetooth bor, jo'g'i bor bularga. Yaxshi. Yaxshi. Bular 13 ming so'mdan bular. Bu 45 razmer. 5 razmer? Ha. 5 ekan. 45 razmer. Qaysi televizor eng yaxshi? Eng yaxshisi hozir Beko bo'ladi, Samsunglar bo'ladi hozir. Beko va Samsung. Beko va Samsung bo'ladi.
Сапаты жагынан. Сапаты жакшы. Үчү гарантиясы менен берет. Буларды дагы банк аркылуу. Бардык эле буюмдар бардык эле буюмдарды беребиз. банк аркылуу. Банк аркылуу. Туугандар, бул магазин базардын ичинде, Борбордук Ош шаарында, Борбордук базардын ичинде Мечта деп аталат. Мечта. Милициякананын жанында базардын ичинде. Базардын ичинде милициякананын тушунда. Тушунда экен. Ушул жерге келип буюм керек болсо, бытовой техника алсаңыздар болот. Onda 1800 so'm Антипригарный. Антипригарный тазасынан мыналарды. 1,5 so'm мыналарды 1300 so'm ko'radi. Канча литр чоңу? Çoğu 8 litrelik. 8 bu şey. O 5 litrelik bu. Bunlar 5-4 litre bu. Bunlar bize can görgen. Пленницалар канча болуптур? Bunlar 500 so'mdan beradi. Жакшы. Эгер кредитке буюм алыңыздар келсе, ушу дүкөнгө келип бөлүп алуу жолу менен бытовой техникаларды алып кетсеңиздер болот. Каналга каттал элек болсоңуздар катталып кетиңиздер. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.